maisha yako ya kiroho yatapiga hatua. Utaendelea. Wekea jirani, mwambie unaendelea. Hakuna kubaki nyuma, unaendelea. Hakuna kukwama mahali pamoja, tunaendelea. Hakuna kubabaika na kurudishwa nyuma, tunaendelea. Hakuna kubackslide tena, tunaendelea. Hakuna kuzama kwenye maji, tunaendelea. Tunapiga hatua, tunasonga mbele, tunasonga mbele na Yesu Kristo wa Nazareti. Maana maandiko yamesema wakaendelea, and they continue, and they develop, and they progress. Ninatangaza progression is a person in the name of Jesus. Endelea ni sehemu yako katika jina la Yesu. Vizuizi vyovyote ambavyo vimekuwa vikikuzuia, sasa tunaviambia